Fiti ani asese ni din and your friend say mechanic. Sana prophet kumichacha ma sesa me YouTube no. Baby a me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH. Hwe na prophet kumichacha me so me hwe. Too much GH, a breno evie do some nwa ba na ama owusu a ensema aircot na eba ewo Ghana ha sei no me de betwja say na what we share so we benya bi ewo emu na controversial personality or a radio personality say a counselor a Ghana ha to say wagini din pa counselor George Lutterodt na ensema body abetu just see ano eno na to say I cause a whole lot of uproar with social media will be a trend and say in some way okay a more then all patch na Ninian say Councillor Lutterodt a bra na wako interview na or address say the latest developments Ghana a news mu trending issues mu and wako touch on the issue of Afia Schwar and the allegation wa allege against Akua GMB na warrior on it Dr. Kweku obtain aware eno send the world alleges ebiom so mu on the break of marriage ni so wo divorce na sano and ma council Lutterodt in sembi to dra efa Afia Schwar the personality na ensema council Lutterodt edit to dra no say na waka no esify or say Afia is doing all this because she is a potential witch and she is jealous of Akua because she is more beautiful than her. Afia Schwar is ugly and jealous. And some of the two drama, I don't know. Now, in some way, a reaction towards Afia Schwar the video and sent him release a mono or describe the air coso ewo Akua GMB ni fie e fa no na ware ensem se na oni nukunu na sitire mu etitie ewo sa bre na wo ye video no na Afia Schwar no ne ncheche mo de tu da na eno se Akua GMB ana ebiom se sa friend Sally Akua Moakoa no woni nukunu Dr. Kweku Oten wo mu te se wo mu o ma ware ni mu etia ne sa wo ma ware ni egua ne sa san se Akua GMB no wafa ne kunu chi emre bebre ama afeide abedru ne kunu asum ama watente ebufuo mu ama ne kunu kra asori efifie etuka awura angel groups of companies wo kumase bonto so no ewura na yere office so no etese otita snap ewo bufuo mu aka che na yere ne se wombo dua ewo snap no so se ye no krese won fa ne chida efida wote ne sika eware na wombo dua engu snap no so ema nere no respond ye said that be won do we Christo so bebi enu a ya tro se wo betimi abodua ewo ensa so enu nti wontimi enye sa entia wono angasa enimu anasa ne som kra wo som na we mu ene Afia Schwar sa chem ko do se ama Dr. Otin ediebufo abo Sally Amoakoa and Akua GMB assume apamu na efi company wo ama ebiem krampo no asuma ensa ede akoni fi o se wonya enware ne hiri ne biem na ebiem suru krampo no allege ye se Afia Schwar allege se ne ma a wawo omo no wogidi pa se enye ni kunu Akua GMB ni kunu Dr. Kweku Oten no ne ma entebe ya onkoye paternity test and a DNA ewo omo so na wasaka ye ko si se third born ye gudie no osusu se bema trigmatic eba wono enhu ne se akula no ese papa ne pint be ya ne kunu no Kweku Oten no onko ye hwehwemu na onhu se ampase na enu Afia Schwar na eka no sa na asem no esite na nsem we ebeto dwa no Ghana ha deja wa ha se pa se kofo bebe no omo wa wase na aten na Akua GMB na senten otumi ko dina TV so chechemu se na wawe ote ase no nenije onim ni kunu do no openi kunu enti no wawe ni kunu na ebiem no otumi fa ni kunu eti senten ma Ghana ford bebre na omadwen wontata efa abaywa Akua GMB hu na enumu hu se nkofo so asori against the allegation Afia Schwar edited dwa no hu the likes of Trigmatic say was serving Afia Schwar with court order
say on retrieving in some no and I say oh apologize say in some no can any musa because on no matic no one Afia GMB any relationship bia ebiom so no enkofo from me insiders are one ben Afia GMB no one the nsem betu dwa efa the air cause to the real situation at hand say Afia GMB no onu mo and now having enough of ni cheating any sexual counterpart or they cause so our rainy itching to no puna ofi our rainy mu ebiom so ebi kra be keka say send a first say gadia to dwa no eni musa na ni nya no kra bi enim Afia GMB da so atena wa say e wasundwem a bibia enim na ni dem na still na Ghana for pese yenhu asem no emuye ekofo do na da epie na different versions ebe to dwa na we ana eye enkomodi de ebe to dwa e was one of the stations mu ana ye councillor Lutterodt edi na no ekotu mu bi say wo kire nyama ase de nti a Afia Schwar edi allegations we nya ebe to dwa say on sem keka o keka efa Afia GMB ni na wa we ni nya no ono de ono councillor Lutterodt hu ni say eye beye ko ene we Afia Schwar de nya ase a just say one de won peda ni no beye na wo ni mu no empene ema wo bi koso a ena so wo bi ni je na o ni agye anasa na brabo na obon a odi ye wo mu no empene me Afia Schwar ganya ho to wo ho agye wa sai sai kakoro enu nti ena ma Afia GMB ye Afia Schwar sorry ye de wo ye no enu nti beye ko ena ebiem no ema Afia Schwar ye sa na ebiem so no otan Afia GMB san se hu ni se oba no ni hu ofedodo de no krampo no na introduce no ema Dr. Akua GMB na kwa introduce na ma no krampo no just introduction nanka na onkono Afia Schwar na nyanyonyam bi ewo papa nanim na ni ne mu no eba fa we nya papa no anware wenya na ware ena Afia GMB di na ho ofe agi papa Kwaku Oten efi ni nsem nti saa otan no ene oyaw no ewo Afia Schwar emu enu nti ena wahwie si Afia GMB case so atesesi ano wo atete ne nam se na egu enu ase ewo social media se na obeya obema oba no akwa se won sem fata ewo na wawe kra wawe ni mu no na nye bibie nti ebeye ko na ebiem so no se ne ho otan enu nti amane aye jealous of Afia GMB enu nti ena wokeka sa ensem na therefore we be sure another insider be eba out because say na Afia Schwar any Afia GMB wo mu yonko papa ate so wo mu nambo mama Afia GMB cry Emma Afia Schwar opportunity ko ampo say woni adwuma wo Angel TV honum ama o te say wo man post kese pa wo hwe ko Angel group of company no cry ono ene na ye chane sika kese pa bra na wo ye adwuma wo ho na bra edu ye say Dr. Kwaku Oten hu say enwuma no enkoso say de say enkoso no hu say ayonko fa da Afia GMB any Afia Schwar entem na eno na ema adwuma no bra se eno ti ohun say ehun behia se wo beyi Afia Schwar efi ni position e wo adwuma no na eno na go it down well with Afia Schwar e man ba out be ka say e man ba out te say e man hu ni say Afia GMB ono no waka insem ache Dr. Kwaku Oten ama Dr. Kwaku Oten eyi na fi enuma ni mu enite no na ama Afia Schwar nya bad blood ama Akua GMB ama se sia mo no wo hu ni say opportunity obetimi edi agudo ni ma se no hu ni say nka ono crampo na in the first place or deserve say obeware Dr. Kwaku Oten no wenya na ware nko ade da bi no fa jealous no the jealousy na o jealousy Afia GMB no on kan hye wenya opportunity na to betimi ase no be kan sem abubom na ensem na de ha na egu Afia GMB no enyim ase no o take no upright and o ye ne sa nti do ye ni nia no out of mere jealousy and ebiem so no nyema ehihye ni ase na according to Councillor Lutterodt all chere no enti na ma Afia GMB Afia Schwar aye de oye no na nsem we beto dwan Ghana for ka say Councillor Lutterodt do the wakasa say de nsem a okeka de enu susu enu te say eni ebroso aden na wo mu yenim se wo so ni Afia Schwar no mo oni no wo beef den dia te se mo mani nhia mo mienu ni amompe mo asem wo oni ne nka eno no so ene wo nka eno ti definitely se wo nya na asem kwa de wo be sere no nke bi maneda nti de wo kan enyina so bempa ena wo wonti a amo waba out be ka say Afia Schwar be ye ko na ha no ena ebiem so say jealous of Afia GMB te be ya you are no ye and son Afia Schwar be land o so no we de beef kra na wo frɛ
oh ye in attention if you be a wo sesi ano e da be so person won san Kenya intokwa dada bi e wo muntem enu nti na ma wo kan nsem because hu hia say ensem we wodi ano betu e bra wonim nyina so aye Afia Schwar ejina so e ma ne kasa nsem ana say the air kosumpo e wo Akua GMB na bra bom na Ghana for e de o majenche etu dia see ebi e na beto menim we efi Anthony Safo say a pastor or genuine man of God rebuke people who go wayward but are not mandated to insult into no or can play a check and Lutterodt say hey or so for obi anyame afrena na say nyankopon edin eda no so no wo ho kwan say wo be ka nipa enim e wo de oye de say ebredu say nipa na efom na se fata so be ka nanim obetimi aka nanim na say wo be fi ho kra akoya no aka te say asade nchini egu kronimu kra no de dabi eno de wonya ne sa wontimi enye wo bi sa eye say wo ka nanim efina kwan ho na say wo ya no de ani akwan mu kra nto sofo enye sa wesu efi abena nyame che Cynthia ono say Afia dear, we know that she has a lot of issues going on in her. Definitely she must be jealous of Akua GMB because she was supposed to be the one who introduced him to the man. She could have laughed it if Dr. Kweku Oten was her own man. So the jealousy there, I will take it. And also Achena Joy, say onu there and pampa ondo jidi pa say Afia we are jealous of Akua GMB because say no onu etimi gine mu introduce ma papa or dey atuna no aka de sese ano emeti oba de say so no amu nya papa Dr. Kweku Oten na onko pepa nke be ne je pa nte no ene nam to no hu say opportunity betimi dey sign down for the former friend edenya ne kunu nanso nya no enkosi aga edi amde e kan wo efi abena sechi or say Akua, who asked you to take this one as a friend? Well, this should be an advice to everybody. You shouldn't trust anybody just because they are close to you. Take care of your tank. And to wait there, what they advice in the come Akua GMB will be say dempo and no kofa yonkwa or te say Afia Schwar and any born no elkomompo in the first place. Now where the any futu MOBBia say will be or bell no pe any benya ho kwan asel nte be ya wo hwe will be or bell ahwe ni ye na control will tank will come die mu wo mo ben wa no mo bon komo no hwe ni ye no wan go kan sem a ye we hit asem anche mo na dache ebufo ba wan fa ansam be time we ni e wo wan ka se wa brabo emu we eso efi part anane or say well this is bad blood and bad blood between ladies always cause revealing of secrets. People are like this. They get close to you for your information and when they have had it enough with your attitude, they'll come back backlashing at you. Truly, Afia Schwar is in all sense jealous of Akua GMB because if not for anything, she should have remembered that they were once friends and at least she had fed her before with her own money. And also, Achena Junior say, Afia Schwar pa de enye baku say on kai bibia krabo na nya say o man yonko o man yonko fa bi da o man yonko a enwo tight at the sika kra araka na sika kra bedi no order watodua na man edita wato nso mananum da enti wan kai baku mpo e na brewe ya tesa onyenye mu na dafo a say friend say tese adafo popo ni ex friend e wo mu kwapo wanya eni mercy amana abesani din basa e wo bedwemu ende enye kra we di amdi e twato efi ye boa Antonio say Pastor, what you are saying, Counselor, what you are saying is right though, but your insults are too harsh. It's only witches who identify their co-witches. So if you are saying something, be clear of what you are trying to put out there. And also, Adrian Odebano says, if you are saying you see before. When one who ni yonku be for one am na ohun so bi dere ko a so dere ko ntine ni ebie onu so be hu se we e dere ko mbe hia won hu enti se wa begina eye fidie so na wo ka se obi e dere obi dere ko obi e be for no na pa se wo so bibi e hye woni ase e le che woni ase no e de se ne de be enti na wo so etimi hu se oye be for enti we de direct accusation to Counselor Lutterodt. Ni niemu no aha enam the comment section no ebesi na so ebusa for yen hye bibi wa ha say Afia Schwar say na woni Akua GMB aye na for kane te say matime tight friends amate say otimi man akwan kra be ye adwuma e woni company e say chia ne ka e wo ho no
na say bibi esiwo muntem say mean I don't really know because facts Emma out here. I don't know what came out Emma muntem etese here. Na bibi mpo esiwo muntem does it give you the opportunity as a friend once a friend so ube dani wechi ama wadamfo na wokwa ama ne hu mpo say na wa repo egu a ubetimi aba abonte abeka insembone afa ne ho abeka na obedwem asre wo mu hwe se le feature se ga to the video mu oka na osre hu se no ye ne ho no utimi se ni age po se ne yonko no na wawe no egu enu nti is it good say adamfo pa o da so wonye mpo a moye adamfo pe no obetimi adan wechi ama wadamfo santi de pa na wo sha etaye kire ema motivate eye Afia Schwar say wonka nsemmone emfa Akua GMB ene na wawe ho so eye o time hunu kwa anase bibi wo manase Afia Schwar pesa won chega for say Akua GMB oye nipa subia onye onfata say odi de ye hu won ho no emfata say odi ye be hu eno na de ye papa na anase de wo ono eye bono no pesa ye hu ana de mpa ene Afia Schwar pa because the same way there medwe hu a menti asenti bi hia mo apa for wadwenche etudwa e wo tuma GH comment section na bi ho so share video we e ma wo bibia wo na fofo wadofo no mo so wo mo hu de ekoso e wo ye man Ghana mu medin edina na ama owusu a subscribe se won subscribe here share so nyame aduma ye besa ehyem biem